through the press, convey our gratitude to all the guest speakers, namely Mr. Biren Singh, ex-MP, Dr. Jayanta Ramki, ex-MP, Mr. Prakanto Varisha, ex-MP Rajya Sabha, Mr. Boliram Teran, ex-Minister, Mr. Lumsetimung, ex-EM KAC, Mr. Roy Inghi, ex-Chairman KAC, Mr. J.I. Kathar, IS retired, Mr. Manas Sarania, Senior Advocate, Guwahati High Court, Mr. S.T.A. ACS retired, Mr. Harsing Inti for attending the seminar on provision of the 6th schedule vis-a-vis clause 2.3 of the MOS 2021 held on December 18, 2021 and for making it a resounding success. Their presentations on the topic given in the seminar will be of immense help in removing misconception, confusion about the provision of the 6th schedule to the Constitution of India. Secondly, we are grateful to all the participants. Also, we sincerely appreciate the contribution of all the constituents of the JCCPA in organizing this seminar smoothly and successfully. The consensus opinion of the speakers in the seminar is that 6th schedule to the Constitution of India is especially for the specially protected people of the specially specified areas. The existing 26 elective seats of the KAC are not open for all. As such, the proposition of making 10 elective seats of the KAC is against the very spirit of the 6th schedule, and Karbi, Rengma, Dimasa and other hill tribes proper of Karbi Anglong and West Karbi Anglong therefore should reject clause 2.3 of the MOS. The JCCPA will try its level best to raise public awareness for molding strong public opinion against all the contentious clauses of the MOS. We appeal all political and non-political organizations based in these particular hill areas and working for the interests of the hill tribes proper to join hands in mobilizing public support in removing the contentious clauses from the MOS. So, this is our press note. MOS Part 2, MOS 2021, 4 September ni gitu. La soprang basically tu pakai la song talk la helikopter song la pen council la pan la so puthak adgi pije pan itum kat do kawi hampang song bechelang sing ni du bom lo la pela so do ben pen kopine ke tora do kong na ke chiki hon kopine ke ben pati patap kapamang do kong na pu mathadun si la solong ke cerap bunji aphan niltum opposition pe chenglok hampang song ka to itu benta CM panta itu memorandum pen pidam lo aku la so puthak langon pamene ni pu ki pidam patai lo la pen aku ekor side der phibanta niltum aku memorandum piam thula la so puthak kechok chi pen chenglok la 2.3 ke la MOS ke talk along penana close at close sibang preamble pen chenglok 2.1 2.2 2.3 2.6 2.9 la pen 2.11 apta la pen sa so si sita la so mo pen 2.3 ba la keno nai lo pulo la pen la so mo pen an ke protest dolo 24 plus pen chenglok especially ka do binum tat yo post dolo pen ni to bang ute ka pen lo pen si dang si JCC pen Jakas CCU SDL pen chenglok nilitum Karbian long atau kan udam si langsung kita tahu. Kita apa yang patah-patah epilo media lo dan lu pulo. Langsung kita konsul sor. Na tum ni ciru do sigi be apa langsung bangke henuda khol ngopot lage na letung kona na kecing vai pen. Opposition nama kecing vai pen kata pen langsung bang kecian sigi be pusi. Lasi langsung kalau kita on masih atum ni anak tu bang ta best record pusi pulo. Apa ni letung bangke lah bangke cok pusi pulo lah langsung si dulu. Apa ni anak tu bang ta 14 Oktober ani bangke arboretan nongsi laso ekor puthak kato we pen anastong doman hangsi KAC pen seminar sibilo seta rat tu maning samse lasi laso ani samse jok pen si aku puthak dilu kato ko lata Karbian long ke thegeting
oppositional leader tunduan itu belum kategori itu anak muni depan jahangsi apa yang hampang asal depan atau jahangsi atumi baju klong je pan paklar daki pansi nilitum atumi seminar piglo dan seminar long nilitum kata wei karjudun pen keteglong pen nilitum ladak nilitum song pen house pen atau seminar pen dijak lamrai itu gantung laban adjustment pen atumi seminar long nili tume hin pen la mangso seminar do det pen la hai ching sai det chet han det chimum det kaddo we lam che parai det pen il non putotu gengkam kejarum la mangke la mangso clause 2.3 aputak normal all party social organization la mangso ratamai pi bang dak kaching mai ne hala bang kenang sot la pen la mangso chunche tik bang tu la mangso kache song angkum mai ditum la fursi bang poni pompo la pen adjustment pen il tum non la mangso clause 2.3 jot li karbiang long long ke non tang lang nam puta son suria ki sung sila punang kom chen lo siala mangso tong pen itu hemprek ke hang mu hemprek akan kim la bangso article 244 la bangso utama state bang hala so bang itu penang ma kaprik tuma ning nang che theben penang ningkan pot chok sin ningkan kevin koi bang tu hala bangso hemprek ke hang masap so nang ton re maso sim theklong sila bangso hemprek ke hang kung bang ka puthot ilum la bangso karbiarat chito pet pen tu la bangso hemprek ke hang ka chito hala bangso ilum puthot pang chen konflik po la pen det la gali lang la bangso 6 do long pen ilum la karbiang long le phelang pen theklong nang karbi khei jam nang ki sung det nang ke boy det son surya ki sung lo da hala bangso ka che pa jog ye phan mang ke nili tu me pen mang ke do de sang sisi tu la bang ke poni ko la pen jan se pen nili tu me pen la bangso non por lam thi nang cepak lar ngam tu mangge penang tum la atumi arat amai dia long bang muli nang cek hang non tum dolo amuka tum komane mai ibi bon komane song kimi ma hang ka thek tang la pu frek jam malam tak lang pen rat man ka bang mang tu la koson ibi thek long lo sidame a hok lo jase me pet kar biang long mangge komane song ke sing ke ong thong ma rat tu si kamili rat ta dia song konon ham hang song mo ke sing thong ala bang so si kamili madi si kamang tugang to kok sidame non por ni tu mangge kopini song me hang ka thek pen kopini song phan kirung bare ji hala bang kali thi nili tama kabor ibang ke nona por itu makar bisi karbiang long ke son suria ki sungdong momen kace song di bang anutina kace song pasan ton krailo lapen nona por itu akar bisi apai masih bedol kalakhat itu lakhat or dia apai ki jum itu karbiang long ben lasi non asap suera karbi bang ke itu hampang song nali kopine political party nali racharia song nali komane dhorom komane nali gaprek jam lo son hang chipu be pin pending si be pen claim ra penang pukusi itu jat la aso isi coordination committee nili ta 24 plus organization में represent lo alang itu da ESCC dan alang itu represent lo to break jam organization social organization alang itu represent lo son tasi hala bangke la join di la so ke claim an isi just coordination committee betul itu hala bhan kopini organization kopini Asia platform betul hala betul ni itu just semen ke hok bangke kaching room kachito la pen karbi la pen inglong so cepat hinang ko hala bangsi itu arti gitu sih